abashubuza abantu bagira ngo abebembezi tubaruko bafaho bwe baruko bashoroza mwe mishoro kunka bataruko basiyaho buhereza ikiro kandi no korra mu kikale kitsafu ekirofu tuikalira mu kikaro ekyo kufera mu tutuli mu kikale kisemeri kolerwamo kandi toina wo kugambira nomo waru kuhura ngo tuli mu kikale ekirofu kandi bayiza kusabe senta zabo zempoza no bahora cyonka katale tukarukufibwa otandika no rugakuli otakatahira mukatale mundu abahozi no basanga bakwemeriza hali wene kubanza kusasura tuiza kuno tuseremeyo kuteka ebintu tutugini ebitundu vale nyenchaka obwiro tukubantu taha hansi no sanga yenzito engoye zetu nisisikara habwa kasasura namuno muna abantu baitu abo mu rubuga rwa Fortport nibasoroza basasura sente za kasasura habwo kuba haroho sente hamusoro ezitwabateka uga tuzeta waste tax hategi waste tax yole bwa kisasuye na kimanyisa ngo bweraba sente zizigakiri emukoro buyonjo mutawuni igurire emikura yoni galire amaizi garukora bamu dero hati ingero twagenda mu season yenjona mwija kurora amaizi gona gatandika kuserera harugudu habwa kasasura twaganiraho na meya wa Fortport Central Division Richard Muhumuza ahanshonga yekinunke cy'uruko rwo Kasasiro kandi ibi nibyo yatumanyisa site kanse karabya ekiragiro cya polita pay police ngo buriyo mayisasure Kasasiro kandi kasirege bagipime siringi 10 buri kiremu nisima abantu abakwasire kintu kibakwasire kurungi mo special mu CBD hagati mutawuni yo kandi biceke bindi nkarwe ngoma kasusu kitumba nkaye biceke bindi bya harubajurubaje ensonga kibekataka kikwasire kurungi kana some of the councils ba council aba mutubalengera okusomesa abantu hakintu kya Kasasiro James Biriyabarema orukorra kitere dumping site umwanya gurukunagwa mu Kasasiro hameze nkoko bino mwanya muhango ogwo kurundanira mu Kasasiro ngo bitwa bine kugereta nubo batarukora umurumo gwabo tukora Kasasiro ntugisotinga twamara gisotinga tugigrading tuyimukirasi yo kujunda neta kujunda tine stages eshatu eyo kubanza niyo tukusotingiraho ya kabiri niyo tukugira ibijunduzaho ya kashatu niyo rand fee so hati umuntu yanagambira ngo processes nziyendo misho kana akagamba ngo kitere izire ekitikiro kombekera na factory phase 2 ya yo kora makara no biho mu Kasasiro kanso ya Fortport ikarabya kwe cyabura umuntu kweshashorera Kasasiro ari kushashora shiringi 10 burukero gasha kwa Doreen Nasima.